Sredinom 80. godina prošlog veka naš doktor Stojan Sekulić je bio predsjednik opštinskog komiteta SKU, što je onda bila najvišlja funkcija u opštini. Baš tako nekako u to vreme sam radio u Novim Bečeju i često smo kao Miloševčani zajedno putovali, a sa mojim avtom. Pa me je tako jedan dan zamolio da dođem po njega posle nekog sastanka. U dogovoreno vreme sam ipak morao malko da sačekam kod jedne lepe sekretarice da se završi sednica. I kad su članovi komiteja najzad izišli, ušao sam u cankalariju, dobro zadimljenu od duvanskog dima, i zateko doktora Stoju i izvesnog Stadu Izbočara, koji je onda bio predsjednik Subnora, kako sami sedidu za dugačkim stalom i pijedu rakije. I tema između njih dvojice je bila ta, kako sam shvatio, Stadina tek pečena rakija, i čim sam ušao, doktor me je pitao: Dragane, hoćeš popiti jednu rakiju? Ne, hvala doktore, ja sam izraziti pivopija. A on me je pogledao, malko se kao zamislio, pa je nastavio: Pa da, ja kad sam bio mlađi, tako bi uvek pio kakav špricer, a sad ne mogu da dočekam da popijem čašicu rakije. Prošlo je mnogo godina otad i sad i ja mogu da popijem čašicu rakije.